danas snimamo Robocraft i ako je neko od vas gledao mene kad zna da sam ja ovo već snimao i da je bilo mnogo drugačije. Kao svidite sad ima ovo battle imate... The battle for Ophiuchus Valley has begun. Ali ja sam nabavio shieldove. Za neko ne znam šta je Robocraft, tu u suštini imate dve strane, plavu crvenu, i ako ste vi uvijek plavi, to je ovo dole, ide kao da ste vi crveni. To je problem, i nije to problem, čuj mene. Vidite što dugo nismo snimali, to je da sam, jednostavno nismo znali šta da snimamo. I vidite što malo će pristavljeno snimamo, kole jedan možda je deguljen, znate. Ako je neko to služi se nekad usvajao, da mi je baš lako pričati ovaj jedan. Svi spavaju, roditelji stavljaju, da ne možemo da pričamo glasno, da pričamo wow. Da je se glasno pričamo, ali ne možemo. Imam sam jače pobere, ali mislim da svijer ne mogu da vam jače pobere doktore. Your team has captured the left fusion tower. Your fusion shield is now active. A player has disconnected. Your respawn times have been reduced. Jedan player se disconnectao, zapravo ne reconnectao. Ali i valjda dva njihova. Tu, meni da se još primaju dosta damage-a. Samo da imam preko cijela golfa i imam relaxa. Your right fusion tower has been captured. Gledam kako se radi ovdje izgled. Ovdje nastavim na svojim mnogo vaših ovdje u stavih godine bilo rokom na vaših ugađu kustavu sredjelati posti ovo bolje. Your team has captured the bottom fusion tower. Clock cycle booster activated. Ja mislim da sad idemo na njihovu bazu, ali sam 100% siguran. Tu isputim jedan. Možda se gleda to. Ali sad sam gubio za to. Mislim da mogu da skopnem za ovo. Plasma hover spotted. Mogu, dobro. Imamo još jedan. To je jedan. Ok, jedan ništa leti. Ovdje, čekam prvo da ga pogodimo. Your bottom fusion tower is under attack. Dakle, ubiti njega. Malo sam dužo ostao, vidio sam da on okrenut. Da ne može testi uopšte. A njega mogu... Your plutonium reactor is under attack. Ne pade naš ovaj... Tako pogodak. Samo par ovakvih. Nije. Plasma hover spotted. Plasma hover spotted. Znamo da ima ovdje puno skinova. Mislim da je skinili nego ovo imamo. Ovdje skije dolazim skije. SMG hover spotted. Dakle, on ima još uvijek. Vidim da pratim ovdje. Ne. Okej, ja mislim da sam gotov ovdje. Gotov sam. SMG hover spotted. Dobro mi naši koliko se mi selka. Mislim da sam se više. Ajde, nema veze. Samo što smo krenuli partiju, tek je 4. minut. Znači da idemo vamo, da slavimo ovo. Pre nego što svojimo da malo pomogu da dobijem poene, novac. Pa dalje. Slavu. Plasma hover spotted.
No bez mene. Your team has captured the top fusion tower. Clock cycle generator activated. Idemo sad na one vamo. I ovo ponisimo ćemo sad petri. SMG hover spotted. Okej, sad ćemo da ga roknemo. Pam. Promatili smo ga, ne veze. Mislim malo sam već putem da početam ovo. Da roknemo možda jedan. Tako. Tako da nismo mogli. I čekao im da li će ozbiljno izvati. SMG hover spotted. Your team has captured the right fusion tower. I mislim da su sve kapsulove da nas odgađu odnazde. I da bi trebalo da krenemo mi i malo da napadnemo. Zato su sve kapsulove i sad oni nemaju shield i možemo lako da ih ubijemo. The enemy protonium crystal is nearly destroyed. Plasma hover spotted. Direktno. Idemo malo da vidimo... Your right fusion tower is under attack. Ok, više smo. Oni nama napadaju, ali znaju da nema šanse da mi pomoći. A player has disconnected. Your respawn times have been reduced. Oni mi samo 3 playera su tiče. Kako je? Kako je? Ne. Da malo. Direktno pogodak, ali nije ono ušlo. Plasma hover spotted. Tu se zaokrećem. Znači, stavimo da povećamo on. Jer ako ovo povedimo, mislim da dobijemo 4000. A kad igram na tier 4, dobijemo možda 4000, ali ne mogu na tier 4, jer samo što sam počeo s tier 4. Idemo, op. Direktno, samo što sam uništili. Your right fusion tower is under attack. Ja mislim da ovdje neće da pobijem. Ok, ako možeš pa... Ako možeš da pobijem. Help me. Bro, help me. Ne, ovi neće. Ne, sad ćemo mi brzo se respawnamo. I pokušat ćemo dođemo odatle, iako znam da će oni već da ga osvoje dok mi dođemo. Slučajno sam pritisnuo. Puknem. Sad sam nešto. Ne vidim da će ovaj video da budu možda malo dosadni komentari, ali mi ga popravimo. To je zato je kasno i ne mogu da derem već da bude i onda da bude svašta. Tako da ću bolje da sam tu i mislim da su mi pobedili uskoro. Mislim da li možemo da spopnemo, mislim da nema veze. Ovo je pobjeda. Wow. Team victory. I dobili smo 1812 i 21 za treći nivo, što je sjajno. Planiram da ovo malo proradim, sad ćete da vidite. Ok ljudi, ja sam malo kupio još nešto i to je nešto glupo iz Hololight, evo. Tu sam kupio shield, tamo drugi. Tu, za ovo drugo dva nisam imao para, ali meni se ovo ne sviđa. Tako da ću možda u budućnosti povećam da bude ovo 4. Da bude 4x4, ne 3x3, trenutno ne pare. A tu kad povećam 4x4, bit će mi problem za shieldove. Možda stavim 2 ravna ili... Vidite u suštini. Naći ću s njima radne vrste shieldova, tako da ću pokušati sve koliko bude shield.
Možda i mogu sve gore par puta samo napravili, to je možda bilo malo glupo. Ajde, i ok ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, ako se vidjelo ostavite like, šerite ovaj video drugima, komentarišite, vidimo se u narednim epizodama. Ćao!